Csatlósként követve előre megszervezetten vonult ki a magyar küldöttség az ENSZ közgyűlés általános vitájáról Mahmud Ahmadinejad iráni elnök beszéde alatt, mert a politikus felhívta a figyelmet arra, hogy arrogáns hatalmak mindenkit szankciókkal és katonai fellépéssel fenyegetnek meg, akik megkérdőjelezik szeptember 11-ét vagy a holokausztot. Akkor kezdtek helytartóikat hülyen követve kivonulni a magyar diplomaták a tegnapi ENSZ megbeszélésről, amikor az iráni elnök a holokausztról és az Egyesült Államok arroganciájáról kezdett beszélni. Az elnök felháborodva jelentette ki, hogy sokak még mindig a holokausztot kihasználva óriási összegeket fizetnek ki a cionistáknak kártérítés gyanánt, olyan dolgokért, amelyek meg sem történtek. و عراق را اشغال کردند و میلیون‌ها نفر کشته و مجروح و آواره بر جای گذاشتند. خانم‌ها و آقایان، اگر برخی کشورهای اروپایی به بهانه هولوکاست پس از 6 دهه همچنان به صهیونیست‌ها جریمه می‌پردازند، آیا مسببان بردهداری و استعمار نباید به ملت‌های خسارت دیده جریمه بپردازند؟ اگر خسارت دوران بردهداری و استعمار پرداخت شود، وضعیت ابرسرمایه‌داران پشت صحنه دولت‌های آمریکا و اروپایی چه خواهد شد؟ آیا فاصله‌ای بین شمال و جنوب باقی خواهد ماند؟ اگر فقط نیمی از هزینه‌های نظامی دولت آمریکا و متحدینش در ناتو صرف رفع مشکلات اقتصادی ملت‌هایشان شود، آیا اثری از بحران باقی خواهد ماند؟ با پرداخت این مقدار به ملت‌های فقیر نتیجه چه خواهد شد؟ Az iráni elnök beszéde alatt tüntetések zajlottak az ENSZ palota előtt, ahol zsidók a palesztin államiság elismerése ellen tiltakoztak. Mellettük azonban megjelentek olyan ortodox rabbik is, akik rendszeresen izraeli zászlót égetnek. Most szimpátiájukat fejezték ki Palesztina mellett, valamint tiltakoztak a cionizmus ellen.